Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka kinhon jong kiriw rang ba kathain ribhoy sepngi hapo ka jingalam jong UMLA ka jirang constituency uba Sosthenes Sotun lembar UMDC uba Victor Rani aga khat khandai tarik ubnai nailar arajar arpuai kilalaj ban yakendu ya menteri rang ba jong ka jilla Konrad Kongkal Sangma nagabenta ban pensngo ya ka jingdawa baka por kalade ya ka sarkar bakan kintiu kerdanya ka pathar khma administrative unit sha ka civil subdivision katkum ka jingdawa jong kapor UMLA jong kajirang constituency uba Sosthenes Sotun habaya keren bat kila pathai khubor ulong bagani ka jingdawa ka long halor ka nongrim baka pathar khama administrative unit kan sa kenjo ru ya karta ka balai pu arsnem tam bat kumju ru bakan dubla ban wanra ya ka jingadai ka bajan hapdeng ka tanat trekam jong ka sarkar syakipaj ba jingila i nu jongi kene ka singi ya i honorable chief minister jong ka government of Meghalaya i lang hane kat bagi MDC nang ta i chairman secretary bagi member jong ka Parkma civil subdivision demand committee ka jingwan ka jongi kene ka por ka deban pensngo sa sarkar sa honorable chief minister bakin upgrade no ya ka administrative unit jong ka Parkma sa ka civil subdivision nama ba kumba ngatai korok yetip ka civil ka administrative unit jong ka Parkma mentak lakin kan kenjo sa ka life arsnem de kala de ke bala don kam tam ba ya kene ka administrative unit ban upgrade sa ka civil subdivision krang ban pinjani ki ba sa ka administration ban pinjani ki ba sa sarkar kam tam bagi de aga ka constituency ke jungi ba de border the whole of Barok ki western ribhoi ki ba ki badan hakati than ya kendu jinge sibun ban lech ka headquarter juga district nama ba kenai palat di takadau nak kalian junga kum MLA bagi MDC berkumju bagi member juga demand Parkma civil subdivision demand committee yawan kenang dengan por ban pensengau cu siam bat kai kumang ya keren mata kalau ba sultanat kalau very positive nak kalian chief minister la ai ketika kentian ke sultanat tambah ke proses kan habdon nak bentang kum no bang binyak sekmat berbeda berkenika ban create lane ban upgrade yang ka administrative unit jong Parkma seka civil subdivision kumang laong nagaliang i honorable chief minister kumu leader ba nongelam jong badan lidu jong government of Meghalaya te nagaliang jongi ilong ba ka proses ki habanne ene ke ba miagran kalong ka bastanat bat mairu itebai ya ka jing jar jing pai ba nama ba ka western riboy hi berweng bong pi ka jingai na ka headquarter juga district telalaban laban upgrade ya ketika administrative unit kan yarap sibun ki pai ba ki badan ha than western riboy hi berweng banong in milinti na mata dengan ma banong hendai na kaliang honorable chief minister long ba ngene kat bala ban penkloi na ka benta ban pendat ya ka proses ka don ban le egenu no ka kam kat ban create kat ya civil subdivision lagi don ka don hika ke ba government ka haban follow na ba ila ban pendet pembiang na ta ga jing don kam dan ka jing demand ka jong i ka administrative unit ban upgrade sa ka civil subdivision nadu ba ngala sa bagi pai ba kala kam tiang ban long MLA nadu senam aja kat pra ilawan ke delegation sa i honorable deputy chief minister isa poston nama tu por i chief minister imdan ha station imdan Shillong tinglai kendu i nglai keren sapang gadi benta bat han ge benta ka benta nama bila don lang bat ka Parkma civil subdivision demand committee te na kaliang jungkiru ikwa hiban dayo ban pensngo su honorable chief minister ke jing dawa ke jing pai ba makni ke kejingan kelong nam ta kejing kam kejing pai ba menta kesini hikam don ke keren baik tik tang nak kita ban upgrade ya ka Parkma administrative unit syaka civil subdivision Iwan ne ban submit ya ka merundom berangkat ban macam ya chief minister ban lambang jingilam jong la yo untuk chief minister ka jikmi nanti kejungi hidon kejikan ba kanya ka kam ka bala 8 satyan kembala 8 singaw daw nong macam ni bala selamba hidon kejikan nan ni kecil Habide baka kanunu kajing ya sopher jingmut habide baka border issue te nagaliang jonga kumunong mikmat o ngikwa i baki pai ba border areas baro kini song sain te ngidon kam hiban
ba nakilang ki atli ki sarkar Assam an Meghalaya kin prestet nak banta kumno ban solve ikini ni ki problem kam tam har bidai ki border areas kumalo manta kalong jajai kamdon hir kai kamdon kanu ka problem manta te ki pa ki ya ki la ya ki kam ki joki